Тухжа быштарса кертмелли вғыт шевхарать хужалық семхалі хирек аларма техникана тереслеща тыры тепетмелли упрамаллы вырына хазірлеща. Хашпар районда хирю ищи пушланы дайынзе. Елжік районенче самахран паржа вырма ерпылаган шерулмек аларма тухна. Унда берін корреспондент Екатерина Фомина пылса горча. Şu ihин buşlamışın jelartını çırılmi duhu jibe slava kartofelu agrofirmara kamılla. Hallihe gektardan ilk şıralı centner ıtla duhat. Impala sort şultra yışla otmal şitmel kunda bulsa çidegen sker. Huppi hıtmanran ana alveşin buştaraşı. Perperin beomırtmalla deni begeşleşi yalçın nizem. Aslara hizem de şamrık semde hire duhna. Şerolmiye tuhuşelay kurnahar puştarma avan. Kilişterse eşlepper укшине eşlezine avan düleşinde layık komullu. Шанцыне пятилах возможность укша зарабатывать тума. И бир тохармаш класс подержаниях тухма обшлана. Халь уже виш икимш курс подернет твачулуга пар, твачу мабштара пар. Шерулмине дуянаган тема ана шинченех келсе илзагаяща. Чеваш шимешне Хамыр республика Рагынамар, күршілі регион сенчейді келіштереші. Панхикун килоне вадамран вун билік тенгебе вырнаштарат пар. Хаге пызықрақ пуласа шанны чыбаллах тет агрофирман эштваган директоре Рамили Диатулин. Самахмай качал чак салдава булах республика рехыш пар хужалық сем Шерулми лаптакесене пачеклетня. Пірле, підім хужалық райзен. Шерулми лаптакезем качал пілдерхирен кырсағаларақ пілдер ширемегебин гектар ытларах болны бузан, кажал ширембин гектар ытларах. Ол жутранде хужалық сенже, дада фермер хужалық изенже, пызы хужалық сенже. Улды бинде твачер гектар. Ларсахварны чандалы гепаджи, нюриге шерде шиделіклі бүлже, шағынба урожайнызде дергелі булати зажан задарат пыр. Шергерек пин донныран кая буштар загыртмелі мар берен. Лайық умаду зәлжесіне бұл судынады. Суднадинде самбада пирен каждый жулах бир торжап бир кошкана менде гектар зевчезе машкан гектардан тугушлык не ичершин. Шамба или бир машина земон палдади шене машина изладым. Шал капелни решензем худаядым мажинже барлык участок мажинже. Ну ума гектарны биринде чагада шуушем жуккан. Тилай хергелет тцабырдасын. Тур культурбада туризм болот бир опыр. Слава картофелю агрофирман Шерулми щичер утмал гектар жинче. Икширалы же елчик районинче. Ана сене шаварца драща жакна вали пурчердейде ядарлы хадерсем вырнаштарна. Таза сыва варлых паузы гурны тухыч пахалых неустерме булышать. Ана хучалық хайду зельме бушлана. Шага Шерулмин хайхаклых ничагарма майбаре. Ял хучалық министерственче балартнадарах пангигун продукции вырнаштарасы через ченесем шинчивичей дом. Терез ешет забураганзем, вағытра сорт нилмаштар забураганзем, чиржербе, вағытра шабы жаганзем, сутма білегензем. Паян хюгун, шырулми жинже вадыр керіх процентранмар, сағаларақ, рентабельность теперінде бір ішлез елме бұлдарач. Шамбағы зенжен бередмелі, курмала, сутма білмелі бір ялангалы жап біржак, темін бай бір шыр жинже ішлеме бұлдара, бір туза елме бұлдара, бір сутма білме бір паян хюгун. Нумай же келде кетсаларач, келзе илзагаса, ну майже шулдалық маларақ сутса хураш. Вот тепре галза хвара бini пахалықлы жырулми бұлзан, ана паянгун сутмайы вармар. Хақларақ суда сезен жырулмине. Шуза, михизен дулдарза, магазинзен илзі бама беренмелі хамыр, дебірна тума бұлдарайма пырбан. И он срубушне глубокий переработки деперінде. Чипсы или картофель фридеш. Халықра шак товарзене дуза елме беренмелі берен. Шивах вахытра республика ремень борхужалықра вырма бушланмалла. Шереш ченезен тухыша ховард, такаксыр бұқсагердестезе, кашни уяр кунба узы гурма хадерленсе дамалла. Чевашингларым вали Екатерина Фомина, Семен Антонов.